Machiegni pautuke tim mar DR Congo nomolo pacho kae okinyi makawuono ne ikruok ne tuke mag CHAN machakore ngeso ka igoye piny mar Kenya, Uganda gi Tanzania. Tim no osebedo ka go rake piny Tanzania motelo ne bire pacho kae kawuono. Jalup kocha mar tim no Lupembe Mohamed owacho ni jotuke ni kare kendo kata bedo ni jo Kenya kata Kenya eweg pacho gin gi ikruok makare mar nyiso kit adhula moyiedhi. DR Congo goyo tugi mokwongo gi Kenya Jumapili e alap ma Kasarani. Motelo ne mano tugo mokwongo idhi go ngeso e alap ma Nelson Mandela e piny mar Tanzania Jumamos. Wachezaji wako vizuri, wanafanya preparation mzuri, wanachunga tu maandano. For us there is advantage because as along Kenya is hosting us, but I know Congolese there are many here, and I will show the show the way we can do. Congolese there are many, and I think it will be the chance of 50-50, but as a Congolese, I really like Kenya, Congo to win this game. Kwa hivyo kila kitu ni shwari na tunakaribisha wageni wetu hapa Kenya na kuzidi kusema kwamba tuweze kuchukua hii fursa adimu ili tuweze kufaidika zaidi ya mambo ya michezo. Kwa sababu nchi yetu ni nzuri kwa utalii, ni nzuri kwa biashara, na kwa sababu tumekuja hapa ni kwa sababu pia tunajua hapa ndio mwanzo wa kituo ambao watu watakuwa wamefika Kenya.